Hadirin Kongres hau benai naiwek benai November jong senam balada kajingkala jong kesan hima sima hapo kajela kelajab yang nin kesni kaba sanwat ki MLA jong Kongres kilalek ban ai kajing kesan kaba pura sya ke sarkar belam daga NPP kami gele Democratic Alliance hakani ke sarkar ngala ban kempen kenau yapi bah idon langru isen-sen partai kum ka UDP HS PDP ka PDF kidon ki MLA Shimen dan ru ka BJP ka badai ka wei na ka seng po kari India ka balong ya persya abhabat ki rukom trekam jong ka sen kongres hadu kan lo kani ka jinge trelang ka jinge terwa jong kongres bani trelang bat ka sarkar MDA kan saiso lani kan urlong ni don hang ni bani akran benta hakani ka program ka jongi ya inong ilam ka BJP i badai i National Executive Member jong ka BJP i badai ru MLA jong ka pentorong kha iba Alexander Laluhek kublai spun ba na benta kapor ka jong pi ni don haniru ya advisor jong ka seng san partai jong ka jela ka UDP iba bendo M Lanong ba ni don ru ya presiden jong ka NPYF Meghalaya jong ka National People's Youth Front iba kit borlang nongram kublai spun rang ba na benta kani kapor ka jong pi klem da ya Muslim syu ngan phai ning tong shwa shai ba bendo M Lanong nomor ba ni ka UDP ka don ha kawai ka de ga ba ar na pedeng ti babun pa ha ni ka sarkar MDA kumno POE ya kani ka jingwan terwa joko kongres banya trelang no hapo jong sarkar hadin sausnam ba kidon ha kaliang persya ba bendo Nah, Blesibun ya bro, perlok kibedon lah ni bro, buat yang ni ke channel jungi. Ngasngau ba ngaladep keren ki ketukan ni ki media, kelami ketukan ni ki media. Bahkan ni ke jingwan jong ke kongres. Kamu ki kongres ki basa. Ki kongres ki balalet te ki lalet. Ini ki basa kerdong. Sangut kilawan pat ban ruah yang tre rengkat jongki bat ke sarkar MDA te ngasau hangai ngasau kadai kadak kabam internet hangno ru namar kadai bandon ru kaliang persya maka demokrasi kedai ru bandon kaliang persya kini lelakiwan no kini sakini sangut naga kongres ki baju sensyar lenter ngado pas sedang ke sarkar kila sensyar lenter kila Song Suki buon tam maki dai mat teng teng ya ka jingdon jongki hakaliang persya lani haka opposition apa yung doba but bakin pet perman bakin cek ya ke jingle palat put ladadon ya kino ke jing bakala mo kibam sap hang ni hang tai ki jing duna jong sarkar dai maki ki ban ti dai maki ki badai ban yang persya kumi kita ge telada makino ki wanno sakaliang sensyar mano ban pet perman ya ke sarkar lada ke bakla bat hapam dan mano pet perman takan le ke pamdai man le kala ban le naman balayo man bamdon bakedo hapo assembly te hayang darba ladam dan bakedo syu mano ya ke jing duna de sarkar atau ke jing darbar yu bokum kata tengaru ngalungo kani ke keduan kongres yuki sangun kim tim semua ya kata ke bentah ki kongres lagi dai kiba statam ke keduan kongres kadai bala rim tam hari India kadai ke sarkar ke bala wan ra ya ka kaseng ke bala wan ra ya ka ri India hi kau punyo ma dikini yang kita ben peni ya ka nuksa ke bapha ka sensyar khadar bila dah kini ru
kipet kelana buat gimana buat ni Kristian ya kini kekunhun dia manoban long syokidar manoban pekpat yang kijang bakla jong ke sorkar MDA ngaso katanya syokoi ke kamat ke benengkong ke bengkok ben kedau ngakli ke kongres balai bakile kani bakin le kumno lada ke sorkar kan le kita kikam bakla hari hentai kin le kumno ke kongres kemut kin skap jang kata ji semua jong Nan hai mutai sei bahek hendak kembali te bahek ke kongres hadu hapo ri India berapa wela dei hi di jelala ni hapo center kadon ka jingya shun phlonglu phlong sing ni kata ka jingya pen I ya ka bor jong ki ha ki rensan pa ba mo politically kumno POE ya kani ka jingwan kongres kamtam hadin ba presiden jong kaseng BJP hi ba Ernest Mauri menin geski ulapan pausai ba kaseng kamsung tenat ya kani ka jingrung lang jong kongres hapo ka sorkar MDA ba tidak baik kublai pi ba John kublai ai ba bendo lanong kublai ba ket ba baro ba pet ya gani ka channel ka baningkong hi te nagalyang jongi ka BJP le da pipet da NDA kedai ka Kongres Muk Bharat kamut badi ban pukut no ya ka Kongres Sapor India jongi te mata kelas dan na Meghalaya gain da Kongres Muk Meghalaya kamut matam dar Kongres Su Meghalaya te kelalong kai ke jing sedang ke inisiatif ka sedang na Meghalaya kumno ban pukut no ya Kongres Muk Bharat ka sedang na Meghalaya te ka ba Baar Pradesh ban pediang ya kini ki Kongres ngai I menen hapo ka tot kubor bat kiwe ngi bodondang ka NPP balai ba at least kim buram lem yangi ka BJP lane ka UDP ka bari ka de ki main coalition partner ka PDF ka HSPDP ali sob giwe ne kitu ki representative ru ade bendon lang kena ban penyui ba ka MDA government menen ga sngi bang UI te kam desu ka MDA la de tang NPP Tiada kata kadau ngi tiada kaliang ngejungi ngi pediang ya kene kejengwan juga mendagil piong ya ga janga simet ngati ka pediang baik nomor bag 8 I syai kedar bag BJP there's no longer ban on untouchability kam desu kata untouchability kabut ba wad ka kongres gula pediang ki pai ba le ki pediang baik nomor bag kam desu kata ka bag BJP untouchability Haji Sha kumbani tu ya kinong sengap pejongi ni kepor ngalak khadlang ru ya I nong ilam jong Kongres Legislature Party I Dr. Amperin Lingdo Andre kasi nagi daw pemelakian 4 ban poy yang ni yo ila ban poy bat kamadian in sepeteng biang ya kata kaji keren bahek ngan pai sha iba kit nongram bakit ngitip ba piru menca pidei way nagi nong ilam gitu khot iba shirham ba jong seng Kongres ba dien kimi no bat menta pilong nong kit kam ha ka youth wing jong NPP PE kumno ya kani ha ka sinjam ba Kongres kale bat ba ka parti ne ka MDA government ka shim ban pediang ya ka Kongres PE kumno nangkong kublai ba John pada ka tim yung tim T7 bala ai yang ia kan ka lat ia ka ban ia keren ia kan ka jinglong jingman jong ka sign perthai ha kan ka jela ka jogi te kuma piong yang apa ngadai we na kinong kersan lane ki nong trei jo ka parti Kongres haki por ke ba mensua hot ka dai ke jing sha ba John te ban penken mau ya kata kalau bakum dong gilarong sya ka dai ka parti NPP kadai ha ka snap arjar khatra hadin ka general election ha ka ba nakaliang jong UMLA barem jongi nang tai na po ranikor to por iba danggo balong dong gilam jongi hadin pangilali submit ya ka memorandum ke jongi na taban diman ya ka civil subdivision na banta ka ranikor te nilaya layashim ya ka rai banok bangin lada ka sorkar MDA hapo jong ka jingilam jong ke NPP kala aban ai yang ya ka civil subdivision ngilayashim ka to por ka ken mau ba ngin ngila ya kaban penyaso no ila desa ka parti Kongres te kata ka diman jongi kumto lengkot kalong ba na kaliang juga sorkar MDA po ka jingilam jong ustar korat ke sama ila wan hi dala desa red korbat ila kularing iban ai ka civil subdivision
bat ngilayo ya ka civil halo ngan kini tien baket kindian ngasukwa ban ya kajing smo jong pi kum usamla hapo NPP kum no bis ngawi kani kajing wan joko kongres sya ka sor ban kerjaan ka sarkar kumbang itep bahaki saus nem ki balalaj ba kongres kadan hapo kaliang persya kalayai tho penmi kijing kan tho ini ka sarkar bani ka sarkar kaduna hang ni pakaduna hang tai pismo kum no yalam jong kisamla jong ka NPP na kalian juga bat ngasno bat ong ba haba ki weipat ki political party ki wan ban kersan ya ka parti ka jogi ka bayalam ka sarkar ngasno bat ong ba kalong ka babha nam ta jungi namar ba kat banang bun ki kersan ka pen iba ki weipat ki political party ki yo ya ka jing trekam jong ka ni ka sarkar hapo jing yalam ka NPP ba lese leg ba ki babon ki kam ki ba lese ka hakapor melkot mla ban kedewi kita hang ni Tapi ngadon ke jing kerben berkejingit pakai UI ya ke jing trekam jong ke sarkar hapo jing yalam ke NPP ba kilawara ya shibon ke jing kela hapo ke ni por ke bakhandiat hakini ki south nam ki baladep tina kaliang juga ngaso bonong kalong ke babha haba ki perlok na ki wepat ki political party ke wan ban kersan ngadon kata ke jing perkhat ba lese ki UI ke jing trekam ke babha jo ke sarkar ke pemerintah ngan phai sha biang si bahek hendak bahek namar ba ka BJP ka UDP ka pungku PDF bat kibai ki sang partai ki balong lajno e kongres bro iskata ki doji ki tim ki baklan ki ba penlong ini ke sarkar MDA bat kumba piong ba menenru ha tu kapor ba ki kongres ki lej ban ai kata ka city sha menteri rang ba ki dontang kini ki nang mikmat na ki MLA baki minister jong ka NPP ngalak ban yo jing sai na phi khanjat phimut ban ong hakanu gorkom ba ya kat kum ke oi ta UDP ne ya ka BJP klem ya selok klem pentip ne menteri rangba kumu national president jong ka NPP upadiang hi daladi ya kan jing terwa jong kongres klem da pentip ya phi coalition partners pila ban batai kamsai ba kat kum ke jing UI junga pa jing sutu junga ngai UI ba klem burom syo yang iki coalition partner kam tam lele ya ke UDP ke bade ke main partner sagani coalition juga MDA ngim UI badan manu na kaliang jungi ki BJP ne kaliang juga UDP ne PDF ne HSPDP ki bandar rangkat lang ha ka tugas ni ban pediang ya ke jingwan pistok tilang juga kongres te kani ke pedi ke jing bam sko buram yang iki ke coalition partner. Bak bendo hismo kumno ya kani kaju ngan kani maju hismo kumno ya kani kajing penpau jong ibah he. Nabar ba kidan tam ki MLA jong ga NPP ki nong ilam NPP umdan lagi jiwai pak kisang san partai ki badan lang coalition kim sim dan setia. Hismo kumno ya kani kajing ong ibah he. Ya kajing tip tengila tim. Ya kajing tip tena kalian jongi ngila tip ya kata. Tendra yang ong biang yepi mentan kumbang long menne na kaliang jungi ngisgo ba hakat demokrasi karukom sensyar hakat demokrasi ka ruling bat ka opposition ki de bandon parliament lane haki dorbat hawan jong ka jela assembly te na kata ka daw halor jong kata ka nongrim te imat ki don ki rangba MLA wat kiwei ki kim simlek ya ka jing tip la ya tip dan rai ngong yang saya sin ba kamlong ka badai na ka banta ka riti sensyar khadar puniat kam jong ka sarkar klam da donru ka kenhun na kaliang persya wala da ibakit ila ong kum tu manne ngak burom ka jing so jungi ngam don ai ban ong ka jing so na kerana ka nongrim Nakiranya kan nungrim bah hak esensial khadari keladon ke constitution ru bah lamang lupa bah kekenhun ruling mo nang ta kekenhun opposition mo te nak kadau kekenhun iu hapu assembly ke bah naga jinglong opposition kin petno banyak esensial no siaka
liang sensyar, sorkar sensyar. Nga ong tay kata, baka nongrim kamlang kapaday. Maki kita iban check, ki kita iban page perman, kalau ong pasang. Tina bar takadaw, mentah, kasuk sibuan na kamto skar, banle, kapamon, nomor bambon baka daw kutisyo. Pika, kam itinat ya kan nongrim. Tete yang ta, imak ba, kita bilang ba, jungi biar, kata ni kimia, yalet. Kalau benda kata, nomor kacing penkelai kan nongrim lah ne, kongres kam imak kam tip syuk. Ya kebentar apa jongka apa kali berle. Ba bendo kuman su penkenal pi yang ni. Ba menta ka liang persya la itu da ka office jong speaker ba kadai ka All India Trinamool Congress. Lese pinyo pinong kumdo. Ba ka Congress kini ki sanggut ki MLA jong Congress kimia ban syong lang ba katu tang nakadaw ba kimia ban syong ka liang persya. Bat kitu ki MLA ki job lang nakajuk ke parti kisawan no sya ka MDA namar kumba ka ngitip mentate ka liang persya apo ka assembly kadai ka AITC pi kampat wan ka dorbar nadu ba ka kenhon jong Dr. Mukul Sangma kalalit sya ka Trinamool Congress ke dorbar kampat syong. Te ngin saya pek saya ki kan. Ngin saya pek saya ki. Kiru tip kinya don haka opposition na tip kinya kersyam sana makiru. Tenre hopefully ngang syusngo hi baki lese ki kam sung thuo maki. Ya ka dor jong ka rukom sensyar pajba haka liang jong ka dorbar kinya syong dorbar nga kermen bakin sung thuo te lakum no la kimdan syo ki kongres su at least la kitu ki badan na ka TMC na ka Trinamool Congress la kidon ko opposition lakum no lamut ndon hi manur dan renga ong ya pi ngi khmil ti do kan lokum ta na mangi pat yu hopefully kindon maki kongres haka opposition dan rei balai ka jingkeli do mena kalong balai baki kongres ibarang sa menta kong ke parti kongres ki ibadai ban sim maki hin kong ibadai pen kan nuksa baki kikso ki burong ya kata ka democratic procedure kepada ki parliamentary procedure ngakren ya kongres mana baki kongres kim don syu nga sokundit sibun kita ibenta. Baik, kumka BJP, pisong kumno hato ka parti kan padiang, lani ka high command jong ka parti jong pi marfidei executive member han national level jong BJP, hato kani ka high command ka jong ka BJP kan padiang nomor keempat duja hapo dari India baka BJP baka Kongres kini trailang. Kumpa filatip dadu basdang hi ka ideologi jong ka dari ke principal jong ke parti. Tapi keren ya ke NDA apa ke jenglam jong Honorable Prime Minister jongi Narendra Modi ji loong ba Kongres Muk Bharat. Ndir ngoloong. But bila ada pikiran ya ke NEDA apa ke jenglam jong Honorable Chief Minister jong Assam Hemanta Sharma. Ya kata ru loong ba de kamjudan kanu-kanuru apa ke NEDA ke bakin siap penyesok lang ba Kongres. Tiga kini ke Kongres Muk Bharat kelas dang na Meghalaya jungi. Tinggi tikum ke BJP tinggi sultanat bat tang sulong betang kadehi nomor ba balai ba klem kumba ngi ba bendolenong ba maki ke layo jing tip na kabata benwan penyeso ya ke Kongres ya ke MDA government. Ndrei mangi na kaliang jog BJP di manu-manu klem yo jing tip ya ke jing penyeso ke jongki nomor ba hagajingit habang ngitay lang kum ke coalition partner daru basdang ngidi benye buram kaliang. Dengan MUI begadon kata kajingnya buram keliang, hang ni nomor bangimdan mana menurut ke representative ke bedai neki coalition partner. Baik, yang ba ka Kongres Muk Bharat ka lasdang na Meghalaya, ndai kumba ka pau menta ba hami khalia kidangdon sangut ki MLA Kongres ba ka Kongres kadangdon hajla Meghalaya. Nomor kumba kalong menta klem
Mi na kongres ban room shkoi ke parti. Ndai ki dei ki kongres ki Krishan ke sarkar badan ke BJP ke UDP ba NPP ba kiwe. Nomor paglawan Krishan ya ke sarkar tigla long lang bat ngi ka MDA partners be. Tigla long almost Congress muk Meghalaya. Timur banong ba kani ka jingwan jong kini ki amali kongres ban Krishan ya ke MDA kapan i ba maki ke numne shu ke kongres ne timur banong kanu korkom nomor hadu menta kami kaliat ke empat do ke kongres kinong ikmat kongres kidang dan Kataklah i Syahi baki Kim Kwak Shu badan haga Kongres. Ngan pai si baket kendia baket kumno POE ya kani kar komlong kum sama kumno PE ya kani kar komlong jong kasan partai hapo jong kongres hado ba bro si kata saus nem nenter kidon kalian persya kento e sarkar ndai menta pa kiwan kumno PE nomor hidairu nong trai jong kongres report ba ada kumno POE ya kani ka jingle kai ka daw trai ko penlong kongres bakin wan like na kita kikam di ba ka sarkar bayalam dengan NPP kale saki ai pat kidaw le se trai ba kongres penlong ki amli kongres banwan ban kershani ka MD Pak John kumbapi lapan kan mau ya kita ka jigi keren jongi han ka por na mta kan ni ka jinglong jingman jong ka san partai hang ne po ka jala me khle ka jongi te khandiat ka sukwa pen kan mau baka ka politik sapo ka jala me khle jongi ka ju thau ya ki record ki ba pensa jing kan mau le se ya ki pajba jong ka me khlia bat jong ka ri India namar kat kum ka history ka tho ba kan ni ka coalition government ru kasdang nengkong nang ni napo kajala Meghalaya lada ngambaklah hapo jong kari India ta kababurom bikinong yalam rang pa ke jungi badon hang ni hot ngam kan mau chu iki snem tan rai lada ka dei na kalai ru ngaso baka kata kajing thau ya ka coalition government hapo kari India kasdang nang ni hapo kajala Meghalaya tisa kani kawi kepat menta kajing jia ka ba 4 jujal ese hari India banong baka Kongres bat ke BJP dia trailang. Te Henry kaniru kan desa kawipat ke histori ke ba thamai ke ba layo ya ke ban ya sakilang ta mangi kipat ba ya ke jige trailang. Jong ki MLA na ka seng kongres bat kumjuro ki MLA badon na ka seng BJP ha ka ke sarkar ke bayalam da ka parti jongi ke NPP. Te yakidau na kalian jonga ngamdal kwa ban kan tho la ni ban ong ten rai nga sunget kumang ong ye phi ba ki nong yalam hi ki kham yo i jingai ban ya nga u badang kham samla te nga sunget ya kata ka jing ong kumang la ong mene ba leste ki yo i ya ka jing yalam jong ka lani ki kam jong ka ni ka sarkar ngam da ong tang ya ke NPP ya ka ba ki sarkar ki barim baro shkat kim shamlala ya ka ban shim ya ki senjam ya ka ban ta ya ki isu ki babun ki ba POE ha kini kisgi ten rai lengba kini ki kam le se kini ki MLA jong parti kongres ki kwa ya ka ban wadesno ha kini ka sarkar pandang Krishan susu kum bakila ong hi menen ba kinang kidon ke juk ke jing thmu nam ta ka bha ka met jong ka jela tinggal ngej ba kidon la ka jong kar kom perkhat bat ngan ong piang sa chisen ba kum ka NPP hi ngi priang sobha ba ka sarkar jugi kanang scam hadu ba kan takut kan ka samoy trikam ko jongka ka sarkar bande ya bu bande ken de number sarkar FDA ka scam ngi sha ada kam kimdan gini sanut jong kongres ru gedan sau lai nut mentala long sau pranut ba kini ki sanut ki amali kongres ki balik ban kersham ngi ngi ba bendo nga klem pat yo ban kli pi we jing kli nomor ba pi ong ba ka UDP kala yo jing tip ya kata ka jing thu ban wan kersham ka seng kongres ka sarkar MDA hatu ka nakaliang jong ka NPP ni jong ka sarkar ba anong ba na liang jong ka MDA kala kenjok tien ban pediang ne num pediang ya ka jing terwa jo kongres ba kum ka parti UDP pat pi smo kum no pi pediang na em
ya kan dia jingat terhilang buat kongres. Ketut ngam Pak Bendo. kelatut apa penting. Okey. Pak Bendo. Kumba piong ba UDP kelayo jingtip. Piong semua yang apa? Hoi. Kelayo jingtip ya kan ika jingtemu banwan kersan ke kongres ya ke sorkar MDA. Hatu nakaliang jong ke MDA. Kelap ya selok na em bat ini ki coalition partner ni kenhon sendrop. Baon pediang na em ya kata kajing terwa ke kongres banyak terhilang. Kelap ya selok na em ke MDA bat ko kajing keling ngamut banong. Bakum ko UDP kabre ka way nagi sengri ulum ka bahe ka badan lang mentah sorkar. Pi pediang na em ya kani kajing terwa ke kongres ya kani ka rai jong chief minister Konrad Sangma ban pediang lang ke kongres hapok ksatri jong ke MDA. To kendian ngan supun bet chua kendiat ya kajing ong jing bakit menai mo song ye. Ngan penbet chua kendiat ya kajing ya thu jing bakit menai wanu song bakit. Ya song. Coalition kamdai bekas sedang hamai khalia. Coalition kila don digi pausnam keling-keling. Ngas kuat on just because kadi menton akari kuat wadum so ye. Ndai kila don menchua haki 80s ki 90s parlimen hari India ru airam gairam dom tip jo tara kasawan ketuga 10 schedule harus nampak kendai sepak prapusan bagi kelon mah kini sorkar ti coalition lagi 30 ribuan mah te pikiran ngamtip ya song Tak kena semua. Yes, go. Kebiang kami ya semua Kajak tengah-tengah. Tuh. Kajak tengah-tengah. Fika. Kajingnya selok teh ngamla bandong ni kata. Tip yok kalau adon kajingnya selok bano tengah tim. Teh Henry kumka kenhuan tengingim tip. Yok adon kajingnya selok simet. Kata kaya dah kawai, dan mereka kumka kunhuan te imat kam simdon kajinya selok. Namun, bat ni kumka liang dong ka UDP. Dan mereka bandung pediang, landia ban pediang, lada kiwan kinong turwa kuma. In this case, kongres kebawan ban turwa banyak terhilang. Kasyong sibon kayaknya. Chief Minister, hau kule ang sarkar, la ngoba kalong ka badai ban pediang lani kamlong ka badai ban pediang tibo na kan syong haunong yalam kan te iki kenhuan lagi basuya sandrop te bandiktiet te kum ini benta la dar ki isu ki bodon kam ki mat ki badon kam kita kamut wat ki patas ki don kohok ban syong lani ban mino syong ki issues ini imdada isu bahaduk kata ban pediang dan undung pediang tangga kasyong sibon haunong yalam masih so genta. Ikong amperin nga ilawan. So sorry. Kadang campaign tingam la. Okay. Publish bun kong watla hilong ibabun kam. Rei ila apply po. Di lanang ya cekmat. La steng genta ila ya. Bat nilai keren sibun ki nak benta kong amperin ngan ko aban penitu supaya ba nong pe jongi nong ilam jong ka Congress Legislature Party i kong amprin lingdo ila dan ban minta te ngene sak chua ning kong ye i minta kai ba idan ban ong ho nilai osmo bun ye menen be la kan hakila pathai kbot rei sak hendiat minta aku akan sikinin arkentin ba in batai kai ka daw ba penlong ya kisan wot ki amali jong ka Congress ban le rung ha ka sarkar MDA ban ai ka jingkersan ga pura ko Tiban siya keren kumta tang ba pindup yo kendit kajing pensai te kajuk kajing keli ngatrai ki keli ya ka BJP kajuk kajing keli ngatrai pin keli hi ya ka UDP ru ngatrai pin keli ru ya ka HSPDP balai hi ya sarkar tingi rum sarkar namar bengi kwa bandan ha ka strategic position banyale ikikam kicam jongiken dang dan syu ta kuwai pat kalan
Kawai ngaku aban nomor bagi UI haki sausnam ke Kongres kadon hagal yang persya. Hendrai kini kiwai ki senggom ke BJP, UDP, HS, PDP, PDF. Kila don lupa nadu kila ki form lang maki long ki thau lang maki ke sarkar senrap. Tang singersya. Tang Kongres marwai kadon sakawai pat kalian haki sausnam baladap. Hendrai kendet kensan menen gasni Pimi ban lejai kata kajing kerjaan ke Papura. Nilai US nguru na pi ba nagbanta ba kumbakiran menen kasi ba kajing lej jong pi kelong ru nagbanta kajing mentoy jong kipat ba hagi konstituensi. Kau kajing keling aku ban bu epi kong. Hagi ni saus nam baladap hatu kini ki konstituensi jong ki MLA ki badan opposition kim jio IA nakani ke sarkar. Te kajudai ka sistem komtate. Bahaba pidon ha opposition te pishong to khong hiken. Te hapdeng ka COVID, pedeng ka jingsha lun shop yo how COVID, hapdeng jong ka jingsha ngan, hapdeng jong ka kunrum kunram jong ka tu ka jingja baro gi PUI hakapon COVID, swaya ka tu ngila UI ki jingja ki bawan kadon ka tu ka kenrum kenram syapang ka CAA nang tu ka wan sa ka kenrum kenram jong ka ILP ti hakini ki sausnem hi pinda kali yang asimet kila dai sisya ki sausnem ki bapon kita ki jingdu no tila rapi kali yang balai ha kitu ki snem pi klemdon bat balai hidon menta ti hak tu ki sausnem ki baladep mdon bakhati yingi menta pat ngilet da ka wai pat kerukom ngilet bangin appeal lam hakmat jong chairman jong ke MDA ngilet ban appeal hakmat jong chief minister badai lamprang jong kata ka sarkar don problem te habakim don problem kiong welcome te balai nginom yalek te ay ga bante ban komingi banom yalek don na ko way pat ka kata ka explanation habaki kot ngilet habaki ong welcome balay nginong ngimdon kam banong ban katan nga taray kiway ki political parties ki badon lang hang neru UI kata iba AL Hek senior leader ba Bindo Lanong senior leader nga taray baro ngilayan don ya kata ka experience habasyong ha opposition but habasyong ha ruling ti balay ti panumlen kadon kadaw panumlen lada don boong yang nga kadon kadaw kapati ka na bang ngimbet man lang te ong kanya nga te biong menta ba ka CLP kadon rungkat ba kasarkar nga taray ka UDP ka komen mo ba Bindo mo ba hek ya komen mo ya don lang maniayo bentalang ha kasarkar na kumno ne ngamti ka session ka bakado kanwan menta ngidon sa kumbak hadway benay lada ngayo ikiskin ski babiang ha ka konsumsi jong nga rungkat bat kita kisan ngot ki MLA jongi pin kan kat ya kata tepi lada iki sya uanna ubi ban ong ngamlen Kong kumban super pau ba hakani ka sarkar nalor jong UDP ha ka Kongres bat ka UDP mensuak la etrelang bat giwe gi seng-sang partai gi la etrelang ndai hakani ka sarkar MDA kadon lang ka BJP Bak bampat juja ba ka BJP kani trilang ba Kongres akan ko dua jelala ni hapo center kumno ba ka kumno ni pi lek syakani ka sarkar ban terwaya trilang ba fiktep ba ka BJP ka don lang hakani ka sarkar syo pi ngingi dei tang kinong lek senrop pi ngim dei pi ka kali kan ba Bindo itu ban ya trilang pet iba Bindo itip haya kata ka syong kali konsep ndai ka analogy ka bagi dia keren syong boss syong kali ngitong dong driver yaudo motran apa dai balik yaudo motran hikio ka yo kat te Teman no badon problem menginitiatif mengisano ta ka jingete ba ka UDP ba ka BJP ba Bindo hilai pi supo haya kani kia soy lang ba BJP se ba Bindo ma pi tiba hek lay ba pri di BJP taka BJP taka kijingan hangin ni parti na jelama tes pahek biso gumno pahek pisang de mensang se bi wayo e kijing mentoy sip ai kin coba kita ken ngaling adi tang kenong senrop te
Kadon ka bas kabayang ha police point ko ang yalit chat fran ngadon kam nek smart fran ngalit dai. Tong aku jubah dia. Aku ban jubah dia ke jingkeli jeng kong amperin lang. Ngan jubah dia jingkeli kong amperin mah. Te ika kebangi akran naduk mene. Kalau ia kan nongrim jong kesensiar khadar ke bajudon. Te ni akran ba kesensiar ke khadar kamla banyak tang si sur si lenti kremdon kinong pet perman dan kremdon ki opposition to te hot ke ba on kong amprit mene ba haba kila khot ni la tuwa ki kila pediang te jingkeli junga kolong mano baju peni akan nongrim baju peni akan nuksa nak kebentar banyak buat, banyak buram ya ke parliamentary demokrasi ke Kongres hari India. Hak apa? Ruling kadon, ke opposition kadon. Ban cek, kumbang lo ngadu pasdang kong amperin imdon mana. Te nak kata kadau ke opposition ke day bandon. Te kebamut ngendang ayo semua pat ni kong amperin ngasmo kumba imdon kam opposition show, kam don jimut ke opposition. Dan rai yang ni lah batai bah kadai kanong rim bagi opposition kadai bandan. Dan nak kata kadau ni haka UDP sua juga tangi ladon bat ka seng ke bandon ka kerteng jungi HPU APHLC ni ladon lenter haka opposition lenter nadu gisnem kiba sedang mensua nyopu ar ter tua apreng labun ha ni la syong lenter haka opposition la kadai assembly nila kadai district council bat pinbi ke parliament ru kidon hi ki opposition bat ki ruling ke sarkar bat ki badon sekali yang persya kairap sibun ban kedau ya kani ban kedau ya katai ban ajing mut bat tumtar ter tenrai ikon ampurin ila ong ne ka strategic position mariawan ila kerani ka strategic position kai ke strategi jungi kalau tangban syong syuki tangban yo ban syong ha syuki tenrai ke strategic position kalau ban cek ru picak ya ke sarkar kenang ba ki jing trekam kin long ki bayat bet ba ke sarkar kindon ki ba knyun ki ba kedau haba ke sarkar kaduna lani ke sarkar kale bakla telada umdan ba cek ya kata umdan ba pun knyun umdan ba kedau umdan strategic position syu hangno ka strategi hato ka dai tang ban chong syuki hato ka strategi kalong tang ban chong syuki ngalong pi mentan ni ngilai rap ya ke sarkar bun senam da ba kedau ki tekan kan bahasi bun nak benta ki basa menta harut cuba kum kongres lane kiwe kino ki bamdon nak government kin play ya kata role kan play that effective role ban long kum kinong pet kinong ajimut kinong kedau kti ita ide benta iba judon naka riti mo sensia kata kalau long bangan interject mo seperti ni dah kababuram iba bendo mano barai ban song ta opposition mano ban rai ban song ta opposition kimut kumno ma pi kongres song bay opposition wat syuki yo kalau long biakin manya keren ta nungin yang keren ta pranong yalam haba kikot ki brew ini balet sa sarkar nginong bahap dan brew haban up chukidar hapo opposition balay ndon opposition show menta kimi asang ta TMC balawan na doon na Kolkata nyalay ka sa bakot opposition wa nyalay ka sa bakot ngim suman te ban siya magita haba doon bakot ini malay ruling ta daga papansanga ini ben ka strategic position kamday banshu syong hapo opposition banshu kongo hala ngingi ong kumni arwat ki members jongi lakan thop iki haka regional committee nakabenta ka jingi kren yupo usam kita arwat ki MLA jongi ki layat kan thi
กันที่ประสบการณ์บันเล็กมีอยากkata kakam walaupun kamti yaki mentangi syong ha opposition kaya garantikan ba kata kejingkran jong kita ki MLA jungi ha kita ki regional committee num don bapan kala nomor kedua ya wai patte ladam basante hadin benang MP kita itu gidon bentalang ka ong mapikin ba bindon ya ap hadon daladep iPod isam government of India nang tasya pertana opposition don jing motte ngingis no kabhati ngi bandrung komentar kenang ba katu kejing ya keren hakiki kedong num don te mga banong ba kongres don bentan namar ki MLA jungi ki don te hai regional committee ki komentar te kabahai kan ngi bandrung ban pet ba kata kejing keren kejong ki kanyat lukut tang si kentin hato ka kongres had parliament ha lok sabha ka kongres ha Delhi karo kala alai banyak tray lang mat ka sarkar BJP jung Modi ko ba bindo kapag hay menta la ka jong ka state pet yaladi mahakan ni kari India jungi possible ko ngaperin ko please jangan don problem menteri iba hek lada iba hek idon hakata ka sarkar Balada ni rap ya ketika sarkar ban shim gi decisions gi babha ngi kemente kam lele ke ba bendo ke politik hari India kalak lumar lut apoi ke pot bunong song snong mentang tip show you know ban pot ru apa pek barok te ya kenram lut khilek ke thega Goa menta khilek ke Manipur menta khilek ke Chhattisgarh ke Punjab lak lumar thilim te tingin pek no ya ladi swaken Balai beri kendiat. Yang abang amsa yang abang dan sarkar. Kami hapin. Ngalong ni tu bak bindungan abi tu unong Delhi ban decide nam ta dingim dongat bi de poi bae. Kerja parti, kita nak kerja parti. Ngalong MLA ngin rai. Kan le ayu tak parti. PJUI bak parti. Kendiat kong kendiat ngan kini tiam. Ngila kami ya cakamat ka jing keren. Ngila dep ya keren ru ba ibahek. Nak kaliang jong ibahek. Ngan subatai kendiat ipi kai ke bangi lai keren cakamat nak kaliang jong ibahek. Laong ba ka slogan jong ka BJP kalong Kongres Muk Bharat iong bahek pene bat ka jing sedang jong ka Kongres Muk kelas sedang na Meghalaya da ka jinglek dong kini ki emali ka Kongres ban kersan lang ya ka sarkar MDA badan lang ka BJP hisgom no lor ka ba ka jing du jong ka jing penduk e Kongres kelas sedang na po ka jela Meghalaya Tika taka CLP ka mut ayu iba hek di member CLP ti manswa. Mut yu CLP ba hek. Piabe yang tu kat bayaman slogan jong pi sedalhi ke maya dai sto hang ne hasti tu hi tu pi wat pat muk pi yano ru. Kar pula ni kan samuk u de ban muk. Nga dengan mi hap utama. Kani kadai ka politics of states. That is the beauty of a democracy. Ngidon ka federal structure. To lada pia don kung kataka problem kam don jing mut ban yakren banga namar ngi wan kung ka CLP lada don gi bodon problem ya kata te pinham yakren ni kita ki baya selok lang bakiken tanga tingo ongkum ni nakabantakari baka judgment real hab ya selok lang hab bypass lot ki traditions bara namar nga ngayu I kumbalalong hapo Kashmir hi ladang ngidang ya pet kita ki muk uta te no ki boy resolution ngila di ginong ya lamte lada dai ki issue jong ka state kanu ka state kabamyang tuli pi lada ya pa ingi ban soy ya kata ka nreu pungot ki MLA ban pan ya ka ILP ngi kan touch se kata pindamon no pi pinmuk pindamon no pi pinom don kongres show kumno kala ban long ngi assign kum ki MLA kongres te nam takata Kait schedule siang du wan bro ya soilot nam ta kaktin kasi ngi kan tat singi na ta kongres haba kalong convenient ya bi kabiang ngi manya dan long kabam long convenient ya bi nang fisyong wi kongres tay na buktin so ta kabam long kendian no ong ya don bentalang ngi don bentalang kini ki crucial moments for the state employment rate
hak state kejongi kelapoi 1.6%. Kapamut ba ubadon kakamay kakaji ka employment hakanu kanu kaliang uday tang ar hakasispat kindang yawat parti ayu. Habamon ke sarkar kong yasoy lang. Damon ke sarkar kong petition sik to san snem wat yawat suki. Nga tinga habwat hi yaganu suki la dadon ba ailem. Ai tang imura ngan syong. To kendian ma. Nga sukwa man keli, nga kwa man keli gi parlok. Gi parlok bahek. Tai bakit kong amperin ru. Hakapor baka kongres ka syong suki. Lenter naduk hat kandai spa nyo puar syong suki ke kongres. Labon tam gi syong suki more than 30 years. Palat lai pau snem ka syong suki ke sokon. Kila juang bam don kam opposition. Muno kila jukot yaki opposition ba. Don kam show opin kedokti. Don kam show piban kedokti. Wan ya trilang ngak bangi. Muno kila jukot di kongres kumta. Poin ke banungkong. Ka poin ke baar kalong. Nak kelib yang mentah sekawi jingkeli. Lada ke kongres. Kalau lek IT ladi Delhi. Kam don opposition show bangim trek show nganya trilang no. Kalau naik kong amperin kepada ke kongres, irin lek kong juang ni, tak biang kan? Syatai support Delhi, kidang kawang, buat kidang kedokti ke sarkar jong Modi, hang ni pada kong amperin wajah terhilang buat kekenuan jong Modi. Hang ni kata. Kajing keli yang ngai ibak bendo te jat balaya keren ya kata ketin Modi mah. Ke UDP kadon bentalang buat Modi ne. Hidip mama boleh part of BJP na pi. Nak ya saya no katakan. Kita tidak hari mo ba niya try ba BJP. UDP kadon lang bat ka BJP menta to ya saya no lajan ga election at mulai la kam. Ka UDP ta kada ka UDP kan. Ka UDP kadon UDP. Bali. Te pipim don shoot saway pa kin chaka hey we don MLA mo pi sige way pat gisno. We don MLA se sano. Dano si we don tang state bi. Regional party. Kani kami regional party, kani national party. Ba John iklam juba biba bindo hato ka UDP kaya selok lang ba kata ka BJP ba ya keno ta ka kongres ba selok ka BJP to shine no ken. Kani kani ka coalition. Kani kani ka coalition. Ka BJP kadon lang. Coalition. Ha mapiru pi awan menta. Pi agree ba pi try ba ka BJP ta. Mapi kan bawan. Mapi ke bawan. Are. Aba pi pi ang amday do ba BJP ka kanu kaya lang ba pi ba bendo ang MP. Kita ke UDP. Kita ke pure UDP. No. Ngiru di pure Congress. Congress of Meghalaya. Siba, whatever you say, let us not play these games. I respect Bahek. When Bahek, I don't come yang iban sign, ya kan ILP, baro andro kungot niya sign, klaim ya pet ya kata Bahek. Kata kaya takui. Kaya kata kaya ni kajong. That is a common. That is a common issue. Bahek kendiat ya pi. Kaya ni asno iba bendu yang kemuno ba hatu ke BJP hamtai ke kongres hamtai ha buat Delhi kena ban ya terhilang buat ke BJP. Nembar hang ni. Nembar hang ni ke kongres kala ya terhilang bentar. Nembar ke MDA kala pediang. Menteri lang ba ulah pediang ke kongres ban ya terhilang bandan ha ke sarkar MDA. Apa ke Delhi. Kadang wan si kata gini batai. Apa Delhi hite ke Kongres buat ke BJP kirim betai lang. Jadi apa Meghalaya hite ngaru ngap pediang hi buat betai lang buat kedua ke political party, bagi penisai bagi BJP ke Desho ke untouchability party. Kebagailah ban pediang lu dia berkhoj di BJP. Jadi kada boro ke political party ke bimdan jigwet menjadi lang buat ke BJP. Tesakwe pediang akwa pendiat berpercaya kita ke strategik jong ikong amperin. Biong mene Biden la South Nam hak opposition ki syong terkhong. So bagata ki opposition MLA ki Biden hapok Meghalaya so bekamdah kamhap syu Meghalaya.
tiga di jing celebration jaga Golden Jubilee celebration ru ladang ikam gila kelang development lang ya ka state hi bro go way tiga kemut yu benong badai tengah position nginum la ban le ikan development nomor bagi apa opposition ru kedai po ka state Meghalaya hi abagi celebrate ya kan ni ka jing dap san post time jong ka state ru ni celebrate ya ka state Meghalaya hi bro go way hendak kan padiang si kong ampri kong kalong bakan det le si yang babun ki ba hadian ka jing simrai jong ka CLP bandai ban ai jing kershan ya ka MDA pat ngila ban pen mau pi ru ba kham min shwa hadian ka jingmi jong ki khat arngut ki MLA na ka Congress na le cha ka EITC kila pen mi ru ka wi kentin ha kila pat hai kubor ba ngin ya pe mano ban shong hangnu hapo ka yang darbar tau ai hatu ka ni ka jinglet join ni ka jinglet join jong ka CLP sha ka MDA kadai tang namar ba kladon ka jingnya shun palat ba kita ki khat arngut ki defektor ki ba la syak kelai kongres ba kim kwa su ban shong kaliang persa bandan lang ba kita ki khat arngut ki badai ki paralok na ka ju ka yeng jong pi min shwa ko pi ka jingkali jong pi ni ka presume ya ki babon ki mo tambanga nga ong ya pi ha kani ka por kum kani ka samoy hapdeng kini ki pressures ki bangyi kita ki jing tenjuk ki babon saudam jongi ngi ong ya pi ban ya ka bangi shong ha ka divided opposition kalalong mo practical ini ban let chakaruling lada kadon ka jing tre ka jongki ban ya tre lang na ka benta itu ki issues ki bangala kadaw ya pi hakapor bangawan hakane ka jing lang ki issues ki long very serious ki issues ki long very severe upot usam sisen banamang la tho la draw arngot ki members jungi ki don hakito ki committees ngide ban pen bangin don haka position kaban ya sat ya katu ka jingete hakito ki jingya ya yang jungi syakito ki jaka lembah kini ki arngot ki emelis kata ka ditang kawai na kita ki kam ki bangya keren kabaan ngala pensay happy ka covid kalalan shop pala ya ka imlang kasalang haki babon gini ladadon ka sorkar ka bakhat ini nakabenta ka jing bahal ka jungi ngimday banyate ya kumthan halor kata ka politics ka baja shakiway pat kijela akan kari ngihapan ya pen ya kabet ka biang ka jungi ngihap ya tan ngihap ya san kijing ja hakmat jungi kilong more important ya kata ka preference jungi bat lada ka MDA ka ngau ya hap ya kita ki khana ki jing ya kren ki jongi bat ka welcome ya ni balaite barok ki don problem mano badan problem haba hang ni ba kama joki ya shong lang krui tangi ba bendoi ba ang pi ki opposition ti ya shong cops to opposition ngong ba sorry lada don bakot ya nga ba ka jing ya le jokat ma kalajan map nga hablet nga hap mare banyo ya nama por kalanang ya kom ya ni hapor pidang dan hapor opposition kibabon jingduna pila kado jingduna jong sarkar kini saus nam pila kado rei menta pinong nagbenta jong ka border ban nagbenta jong ka jing hapor covid pinle pilej ai no ka jing kersane ka sarkar ka ipat ka benta jong ka kongres kan shim ya ki wei pat kiman kumba pila kano menshwa halor kini ki jingbam shong sok shong san pila kano ya ka sarkar MDA halor kani ka jingkai do yong bi an pila kano ya ka sarkar MDA ka ipat kumno pat pinle ya kini ki issue pat ki ba menshwa pila kan tho persa ya ka sarkar ka ba pilej ban dan menta unong yalam jongi hakitu ki por ulakular ini ba unra ya kita ki bam sap halor ka khayi pateng jong tau doyong kabau tau kapten ulalik na sa way ngin siatip ayu kay bangimenta ka mud banle ta ka kay pot
Hawip kali si gitu kan ginyala ayu kata. Ya ka syong sok syong san. Kitip na pimtip. Ngam tip piyok pilaya tip na pimyatip. Tabangilaya yok briefing. Baka ni kadai ka ira jong ki jingja ki batmai ban lam ya ka syong sok syong ngan ka batmai. Habaka ni kasukka. Kan sasdang ban penkreno ban kren ya sok bat iseng le no kum ka HNLC. Timur ke kongres ka kwa. Ban long ad ban ai jingmut ya kan ka sokar ban pet bakataru kan dai ka way nagi benta ka bangin la ban job no. Kajing 11 YED hang the hayaw sulong. Timur ka kalam pentre mi ki priyo ki jongi. Kajing syak kenra kita ki petrol pom ka kita ki priyo ki bat lebean ta ki tiar penma. Ka kalam pentre mi ki nong song snong jongi halaj kra haba ka way ke petrol pom hang te fire brigade ka way ke petrol pom te an nong mills. Haba ka don kum kata ka jing tmu ko babahay kani ka sarkar bakan tray kata ka kam. Balay ti haba ki khab ni nomle. Ni kwati bandon ta kata. Balay ti ki nomle. Pi ma bindu. These are all very pertinent issues. Ngin ya bangsa ya kata ka jing bam kum ni ngalay hakani ka ri jongi mentahi. Ladangi metali para mangi. Nge kinthom Kendian tengah lese kinong yalam jong ka juk mentah ki UI ya kita ki goals ki belong real bat ngingi ong ka CLP ka don yala ka jong ka authority bakan siem ya ka no ka right kaban bahana ka benta jong ite ngidon stang sangut ki sipay ki bayale ya yang lang kaway ban protect iwe te hangno kan gadon ka kajing kumno ki priyo ki badon shabar ka assembly kin wan batay ngi kumno ban yan ban yang kumno ban long ginong yalam te balay ya don problem ya kata ngam tip ngayu iba baro ite ki man lalong 360 degree change pijang yu to ka politics ban na ya badon ka dedication pidang yu ka trust in politics. Let's come to the point. Alik, what is the point then? What is the point? The point is that we feel it is good for us to be in government while they're calling us Ninle. Iya, keren ni kita bagi beda berka bagi isu. Iyong ka suka sante. Tuan keren semua hendak. Layak semua si pun. Ha, tak. Babendo. Oh, ya don dia arti lagi ngagawan banyak ka point ngam lecture. I do not want to lecture. Ngasyu ongkum ni. Uno chief minister, lane prime minister, ubam snow tenan, but ubam pediang, lada amdon opposition show. Lada ka Congress hadali, but kiwe ki ong ba ngingin juan no yu Modi, kata Modi pediang baik, namar bamdon opposition show. Hangni ka jo. Lada baro ong ba ngi pipi join yu Modi pi. Tapi join yu Modi. Lada hangni ong ba ngi kuat bandon bat ka ruling tu konrat pediang. Why not? Opposition ken ba da ka baburam pipi dan si Modi ta kamot. Enta kamot UDP ko dan Kasonia kalau kita dia ni apa penkuat di Babendo. Gili ajuan nak buat Modi bodoh nak buat agar ruling. Kali kami ke polisi juga Kongres. Polisi juga Kongres nak polisi yang kong amperin. Niku apa tip lah tak ke polisi yang kong amperin. Mudah opposition show. Polisi jom kisah ko ba pindong ya don sangot ni rai lang bangan keren ni rai lang dengan keli kendak iko amperin hapot mentaba pila don ha sarkar kadon em kanu kajing yakran ba ni kajing yakran halor karkom man bahakap ya ki sangut ki MLA jong Kongres hapot ba sarkar MDA
Ngampun yuk keren nggak? Ngampun yuk keren. Ngi klem ya pan ya kata kabha. Ngiyong ai ngi ki developmental schemes ki bangi don kam. Ngin submit kita ki developmental schemes ki bangi don kam. Ngingim kwa syu banya syong ha kanu syuki kumamudur iba bendo. Namar ngingi klem ya let ya keren syuki ngi yang ai kamula Keren ni kamat ngamudur je. PI to seba PI tang kamula rungi labyang. Tambangi kwa bendon bentang ha kita ki khana. Ngiyo iki schemes ki boper nam ta constituency. Undang opposition syu India. Untuk khat Kongres undang syu. Untuk khat arngo tu TMC apa assembly jo pi usong suno ko ba? Congress. I'm talking about Congress in India. Congress in India. No bin rai ma fish pang ta Congress. Nama kapor kam ngan bu stang ko gajing kelima baro ko gajing keli. Stang ko gajing keli baro nama kapor kam sya syu. Ngan sedang nai bakit. Nomor bang yoi kajingki yang sain pertai hani ka jela me kalia kejongi ka David yang sain kongres. Langi i hau benai November kajing patno kajing petno jongi kadargut bat mentaru kajing lek ban sensyar ban don kaliang sensyar kadai hina kongres ka ki gani ka sain himas mai kata boro yoi. Hatu ngan kali bakit kum samla bat pila dai teng kum bang ong ngai ban gaju ba pidai teng nong trei barim jong kongres pi ba kani ka jinglong jingman kan pen i ba kini ka kongres hapok ka jelame kalia jungi lese kini ki MLA ki badan mentaru kinum dan su kongres haduk lah senang bakit ngan sedang napi kata ka jingkeling ngan ai bro ngan mar kapor kam sya su idang bun ki bani keren. Kawai na kita ki MLA ka syong ne tapi keli bakit kum no inte pi bakit kum no ba. Ngan papai su Keli. Ngan papai su ki papai. Nomor ka politik ka san hima sima OEP ka kela na ko kongres ngala batai ngala keren syai mentaru hadian ka jingni no ajeng kat arngot kawan ra ka jing kela ka san hima sima nomor ka kongres bro kata dan kat nyo haka liang persya hadian ka jingni jong kat arngot kela ka san hima sima po ka jela mentaru ka kela ka san hima nomor ka kongres kam dan syu kaliang persya kala lek ban kersan pura ya ke sarkar ki ngakeli ki ai kita kidak kisin hatu gini gendai kidak kisin ngan sedang nih bakit ya piru kan poi kata jingkeli ba lese kini sanmut ki ameli kongres kinum dan syu ke kongres ni ke kongres kan da pau syu house nam manwan bakit Hoj ba John ko manglaong na do bende ba na kaliang jonga kuma ka parti ka jongi kuma playa kreu shakmat ba lengba chief minister meningkasngi ngilai i baro lengba ki media ba ila priang subha ya ke jigwan kersan jongi sanggut ya ke sarkar ka jongi te na ka benta ka parti kongres ngamdon ni ban ong namar kata kan syong ha ka logying longsem jong ka parti kongres imadam amperin idon hindi ibang ila juga trailang mensua ha ka parti kongres ngaru ka resign na ka parti kongres kum district president jong ka southwest ka Sahel district tina ka benta ka parti jong ki wei nganom ong AA ka syong ha ka ying ka sem ha ka parti ka jong ki tang ka wei ka banga penpau ka jikmen kalong kumbai madam ila penpau mentan kalong ba iwan man kersan ya kani sarkar halor kimat kicura kiba ka sarkar ka jogi kala syem tega syem ba kumba ngalaong na basdang ba lese kini ki MLA mani madam impadon hang ne ngalaong ba ki lese ki ya kini ki mat cing trikam jong ka sarkar ka jogi hapok ka jingelam jong usar korat ke sama ba kila syem ki ba bon ki isu ki ba kini ki long pending isu ki bala juya kren na ka por support khamtam mangi ki samla kum kito ki bangile kedeu menne nadu ka ILP ka themmetor nata upur usam bat hadu ka jing penrung ya ka tin khasi bat karo hapo ka HDL juga constitution juga ri India bat ngangangit ba kini kisan go tro hapa QI ya kita kiwan ya kaman kersan ya kani ka sarkar ka jongi bat ngamla len ba klem kumbaong imadam memperin ba ya don ha politics na kaptaman sakri kamha ki pajba jong ka constituency ba jong ka state ya haba ya don ha sarkar
ngimla aban len bangin khabyo cibun ki nam taban warna ya ki jegro jing par haki snong ki thau hak konstitusi bat hak jelahi bar kuwait tena kalian juga kum NPP youth president ga so ong ba kumba menin ngilai i ka jing priang na kalian juga sarkar mangi kum ki youth jongka parti ro ngisko ban ongi priang subha yanu rupan kersan ka sarkar ka jongi te kita i ba jon ka so ban ong hak ne ka puas Dengan pasti ini kan juga jengkeli i baket yang pa bentuk kelar ya kami jong kiwai ti kumno hisno hini atau ke kongres hadu kan no kan kata akan ni hadu menta bro sistem hadu sistem banwan kindain tidak kisien jong bag kongres lesi kan numla ban kekli su hangni apa ke jelami kali ya bahat ni piyo i kumno kan kongres i jong no menei kala pau syai kedari bag kongres book Bharat kelas dang na Meghalaya. Kamu dokin dong ba ke kongres kan sadu no hami kali ya Abalo og kongres book Bharat kelas dang na Meghalaya te sotu hi kenyu ke sedang Untuk hari India tu, sedang lah Meghalaya, kampus India. okey Tapta so ba bentuk kata kajing kali jong i ba jon ngala jubab ke ngong ba ka kongres book Bharat kelas dang na Meghalaya ke. Dah, ba benda nak kali yang jadi. PE kumno. Tok hendiam nga siu penpau kum ni kan. Ya ka PE pila ban kela ubriu la ban kela ki briu ki la ban le kan baman. Klik tolong kela kan baman boro ismi. Step dak kumai dami dak kumai. Kan nongrim kam jukela. Ki nongrim ki basyong nia kim jukela. Ngakwa ban keli laga kongres jongka Meghalaya ke kongres jongka Meghalaya kadai ka juo ka kongres ha Delhi buat cawai nomor se Delhi kimle akum ni ke kongres jongka Sonia kimle akum ni ke kongres hangne pat daya jongkong amparin ka ya kat bomon na ta kada na kata na ko abang tip ni laku kumno ka kongres kan le ha arpaulai namar ba kidon kadon ke MDA kadon ke NPP ki no yalam ba kom ter te lakin ile election nakano kaseng ne kindang ele naka kongres ini te kita no kili jonga ba tang katai Kamu hanju kau ba kata ba kata kajikran jonga nga kong kumni mo ka UDP kalong kaseng badon bak ha na martang ha kasihen si kidon dai tikindan don tan kata attention kita ngi ta kapiang nganai keren nganai ribat no ya menu ngilalong lot kinong yalam ha kan ke forum ngangatip ke policy jong iba he kalong kupto ke policy jong ke NPP kalong kupto iba bindo iklam pala ban jubab yang ada I ya trilang ne em baka BJP bakan syai ka akulai ngangaong ipi kumni mangi sangut bangin damon ngilade merch na du menit ngidon yaki numbers tambang ngi ong kumni ki constituencies jongi ki lajit ingi nakaseng kongres kadai ka duty jongi bounded duty bandung petto kum kinong to nakano kaseng ngi day ka CLP ladadon bayawo ya kata kajing wan jongi sya ka sarkar ka balam kmat daka NPP ka bangi appreciate ladadon badan daka waypat ka theory nakabenta ka jongi ngin saya rai nrei wanung ong yengi kisangun syomkhop ha opposition marfidei ka kongres Finland le yu baka parti jongi kasyalon syom ga barosudong nrei ngi ong kumni ha state kalong different ki issues kilong more important ladadon badan problem ni kata hakisngi ki banwan kin saya kren kin saya kana ngin saya iPad ya kata ka jubab ya kita ki jingwo jong kita hakapor ko babia kumba menta ngiri tengen haka sarkar ke NPP bang yo ya ki kam ki bang idon kam nge ngade ka MLA ha social long ngadangwan na municipal hakini kisngi banyat kren katu kat ni ki kam ki bang adon kam nakabenta ka jinglong MLA jonga ngayo
baya ka municipal office la vacant kilaweng ya ka municipal Ngan office kini ka wai kong. chief shawai pat kabamon balik si kindang donshu ki brownies ka baka NPP kansale ngikwa pansno ti baka ta ka sarkar ka batray ya kita kikam kiwei kita pamit ini mangingin le Ngambang ni kata ka jingwet kaya kata ni la ekran na do mene ngong hatu kani ka jinglet yung kongres ban ya trailang ha ka MDA ka badan da kiwei pat ki party kandai kada kasin jong kajingkut jong kongres kan ong bai no na shai dai kadai kada kasin jong jingkut jong kongres hami kania ngingin day kinong ya tho lupa ngalapin saya ki John menen ngilaban merch tambah kampat jamo kata kampat ja bat nga ong yepi ngi day kinong yalam ki bala sai ki ba berkat ba ki ba ngom tho bahaya ka politics ngin pet ki ki baja bala danga haban yale nakaway ka party rumah nung itoy bala ban kun sange don ki ban ong wat yale la daw pay ba jang uman tin rengim pa ban thok yu pay ba te ka ka ba pere ka ta ngila te ban sulet tu ban yamad ngin kwa ti ban thok pay ba ubot ingin ng sang kongres tingin pendep kanya kata-kata tip ka ban beteng sanu kapor kan sa batay ngin pe kumno ki handle ya kan ka situation hakane ka jinglong jingman jong ka state ka jong ni namar kapor kam sha shu kala aslam subapalat ngan penkut no igni program joni hakane kapor sa shisien ai kublai shibon ya phi baro sawat ki re rangba ki ru sampang jong ni ka jela ka jongi kublai shibon ya iba el hek kublai shibon iba bindo kublai shibon iba ket kublai shibon ya madam amperin watla i bunkam henry ilak persangkat bala bandan bentalang hang ni kanang bekipat ba ginong pe kin shai kin smotu hakaju kapor asim yang kala tu na kaliang jong T7 ban ai kublai nem thamai basuk ya kipat ba nong pe nong kersan jongi ki badan lek bat ni ha ki jingtrai ki jongi kublai shibon na benta kapor ka jong pi bat satya su No? Kublai shibon. Kublai baca. thank you sir bindo thank you sir